ita, isagot mi kada kati istorya anapauluan. Ayat, iti may kadwa agundaway. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasat ni Mortalahiro dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Apong, aramatan taman da ito'y pedikabta. Di tamatan mararamatan. Ay, huwag nga ron, kulas, apo. Hala, ugasan taman kit di. Takalpasan na, aramatan taman. Wala pong. Ugasan tanay, bag. Tapno, nabangluakas ka data. Ha? Di ka pa imot nagdigo sapong. Inton madamdaman, Wala ka. Pagdigos ka mo, apo. Ta inta ijisintro. Inta makichinda. Wala pong. At iti sabunam. Sabunam manay bag. Buyatak, inton malpas sa sabunam. Adda babaeng agsangsangit nga ilugan ta dito'y pedicab. Ha? Babae ngagsangsangit? Wala pong. Babaeng agsangsangit. Kaya't kundi matay. Ang paatalaklangan. Nga uray pa'y kabulan akon. Kaputo tinanawan nakmatan ni Charlie. Kaya't kundi matay. Anay ko. Aga na kasamatan. Si makit ti tiyan ko. Anay ko. Tulungan, Dag! Tulungan, Dag! Ops! Ay, apay! Anyat mapasamakin ka! Aga na kaksan. Tulungan, Dag! Rumarsan! Ay, umay kanta ilugan ka dito ilugan ni! Gayap kayo itinabarpar na sa lugan. Sana dayta. Ay, umay kakit din! Agawaam! Sige nga ron. Nay ko. Umay katasibayan ka! Hala, aglugan kan! Di kagdanag! Saan ka maan-ano? Ipanda ka iji ospital! Nay ko. Alupugpog! Nagpartas unay di pedicabyo. Mga numay dupar tayo. Nakadaron tayo adakos iji ospital! Di ka butang! Mister, nakapasngayan ti asawam. Lalaki timpas ngay na. Doktora, sana siya ti asawa na. Da kami tinang tulong ken kwa na anang yag dito ospital. Kasta ka di? Kas lang amin kaing ingas mo ti maladaga. Ha? Ay, sos! Si kan sakit di nga agpayso ti ama di maladaga. Ha? Ni Apong met. Sige, panawan kayo pay. Adapay asikaswap. Sige, doktora! Umay ka Apong. Kitaan ta ti babaya nagpasngay. Pangasiyo. Awan na pulos ti aramatak iti ospital. Tulungan da ko ma. Diyay lampin ti anak ko. Impabulod lang tay may sa amisis. Sige. Kasi kamet. Tulungan da ka. Sa dino ti balayo. Ta ipakaam mo mi ti panagpasngay mo. Saan da ko nabagan ano di balay mi? Pinapana udak dana ng kantatang ko. Katawan ti masnop apagturungak. Anya? Ay, kaasi kamat. Sige. Kabayatan nga da ka dito ospital. Tulungan da ka. Apong, agbati ka dito ya. Tayo nakmangala iti aramaten na. Ay na, sapay rabiin. Siyak ti makaam mo, Apong. Basta dito'y kapay. Tapno adda ka doon ni... anya itayo yung ginagan mo, ading? Milet, Manong. Sige, Milet. Panawan kayo pa'y. Tayo nakmangala iti aramaten dito'y ospital. Gagayam ko ngayong kantada. Agpakita kayo kuma. Adda bituan sa dilangit. Patsak nga agpakita na kanya.
Prinsipe Agilos, anya ti maipay ko? Siyak lang inagparangkan ka. Gaputad da misyon dagiti padak nga engkantada. Kastagayam, inkantada pintasya. Diyan ngamin tinulungan mi a babae. Ado ti kasapulan na iti panagpas ngay na. Kat jak amo dagiti aramaten na. Sige. Siya kun ti makaamo, Prinsipe Agilos. At dayta, amin iti dayta abayon. Aramaten di nagpasngay. Kan kawas matan ti baby. Agyaman at, gayam ko nga inkantada pintasya. Amin ang akasapulan na kat adda dita. Adamatan prutas dita apagpapigsana. Agyaman ak manen, gayam ko nga inkantada. Adaminan dito iti aramaten yung agina, Milet. Agyaman na, Manong Agilos. Hala, siya kun ti mangirwar. Ay, kanya daytoy. Ay, pagsuswan ti baby. Kani, kadagatas. Para kini baby dayta, apong. Daytoy pay. Na, ay, lampin. Ado daytoy lampin. Wala apong. Anya daytoy ngay. Bestida kan sweater. Para kini Milet. Kan daytoy pa. Ha. Ay, panty. Kan bra. Ay, Aramaten ni Milet. kasanon ngay. Amang ano saan nang asais. Ni apong met. Alakid din. Irwar mo aminan, tapno maisimpan. Sige. May na. Nagadutilinaon daytoy nagdakkel abayon Aglalaok. Wala apong. Para iti agina amin dagita. Ay na, agyaman akmanan kada kayo. Naimbag kayo gayam at tao. Ay, nakaturogan ni Milet, apo. Wala apong. Dito'y tapay lang rod, Ruar. Tagpariir ta. Wala apong. Nangalaam ka dagi dya inted mo ko ni Milet. Naggapo kini inkantada pintasya. Wala niya. Nagaduti between ita. No awagan ta. Sigurado, agparang da. Bayamo na apong. Amang ano makasingata kini inkantada pintasya. Isolati adday di inkantasya. Dagiti kakaduana. Adda misyon da. Ay, kastagayam. Apong. Agsubli ka dita unag inton madamdama. Tagawitak. Inak mangalay ti kwarta. Sigurado nga da mabayadan diti ospital. Sigurado nga awan kwarta ni Milet. Sige. Kahasimot ni Milet. Amang ano saan da parwaran dito'y ospital. No awan pagbayad na. Mabalin mo ti rumwar ti ospital. Bayadam lang dagiti rumbang ababayadam, kat makarwarkan. Wan, doktora. Lagiti bilin ko kan kawan, di mo liplipatan. Nang runa ta baby, di mo baybayan. Wan, doktora. Agyaman na. Agyan kayo pailangan dito'y balay mi giniapong ko, Milet. Kabayatan asan pa narisot ti parikot mo. Wan Milet. Tumulong ka mga awer iti anak mo. Agyaman nak. Inak kasarita ti boyfriend mo. Sana rumbang dito yung ay naramid na. Naskan nga itakder na ka. Tadamat tan anak yo. Jak amo ti ayan na. Tadimat nagpakpakada. Siya kung ti makaam mo, Milet. Naliklik ako ni Milet. Sana kung nagpakpakita kan ko na. Diyak lakayat nga ibanag. Gaputad damot ni Rina nga ayatek. Sidig ako niti balayda. Iso ti kalaysak. Saan ani Milet? Ano ti? Ano po? Itayad na ko na! Ito. Addakan dito yung ayan ni Milet. Milet,
Charlie, kasano ang nakadanon ka dito eh? Intayam nak ti pugpog. Charlie, matmatam ti anak yo kinimilit. Saan ka kadi ama konsensya? Ha? Saan ka mabalin arumwar dito'y balay mi? No di mo maayat ti aginam. Naskan ano rumwar ka dito'y? Si Pupuso ang maayat mo ti aginam. Ay na. Sangit ka magtinasangit, baby. Aguray ka man tao, ban ka, eh? Antay ta. Ala, gusto na. Kaya't na siguro amarik na ti bara ti arakop ti amana, Charlie. Ha? Charlie, saan ko nga ipilit ti bagikan ka? No di na kun ay ayatan. Taawan mo't la ti serbi ti panagden nata no bilang. Gapot asisyak laang ti agay ayat. Saan to ang naragsak ti pamilyata? Milet. Iso saan ka apilitan ang mangibanag kanyak? No talaga adin akong kayat. Nawaya kalatta a pumanaw. Pagayam nak ni Milet nga anak yo. Imayak, takayat kayo akasarita. Asino ka? Kan apay dayjay agaranggan diyang ababae. Anya ti ibagam. Ibagamaw ta pumanaw kan. Ay, nagmalas matan ni Milet. Anadaan itikas kada kayo anaganak. Ha? Aday di balay mi ti anak yo. Naganakan. Umay kayo ayaban. Tapno makita yo ti apo ko yo. Ay saan? Diyak kayat. Awan anak ko ang mangibabain. Oray siyak. Jak pagan ano ti anak amang ibabaeng. Amin a tao. Kat makaaramid iti biddot. Kas kada kayo. Biddot ti kasta pa nagsasarita yo iti anak yo. Saan kayo anadalos? Tapno kasta ti sawan yo. Iti mismo nga anak yo. Pumanaw kan. Di ka manaktak. Ado ti trabaho may. Sumurot kayo kanyak. Ha? Si Bibiyaga ka di pa'y bakit? Ha? Sa dino tayan ta? Alipugpug di nangitayab ka data. Kat dito'y tinangidiswan na ka data. Ha? Paraangan tinagdakkel abalay. Uwan bakit? Imposible. Umunag kayo. Adda di tao nagtianak kan apo ko yo. Adda dito dakkel abalay ti anak may? Una na. Tata. Siyak ti amatimpas nga ni Milet. Kat pakawanan dak ko ma. Ngan nakasagana ako na mangikalay sa kang kuana. Ha? Charlie? Nakaamiris akong Milet. Ken kasapulan nak to anak ta. Naamiris ko ada kayong aginatipod no anapatag kanyak. Agyaman na, Charlie. Bakit? Siyak mamati mangubadita apo ta. Soblatek mamay. Aguray ka lakay. Tanay nakaturo. Amangan no agriing no ubaan. Orayom amakariing sa mo ubaan. Anya mitay. Ubaek meten Tatang, bayan nyo pailaan nga umbaan ni Nanang. Amangan no malukag. Mala. Wenain. Kahit kaano nga rin ti kalay sayaw. Iti kabitan na panahon tata. Nana. Ay, katun rumbang laang. Agkalay sa kayo. Tanay, kaasimot to'y apo ko. No saan akumpleto ti pamilya na. Nagadot isang nga ilita, Milet. Ado dagiti kakabagyan ta. Ganda giti kalugaran ta. Amom, nakaraglag sa kakunay.
Kaputa na samsam ita ti panagayat ko kanka. Ayat, iti may kadwa gundaway. Charlie. Ad-adapay anasam iti panagayat ko kanka. Iti may kadwa agong damay. Naragsakak una iti dayto yung panagkalay sa tamilet. Nakaragrag sakak matunay. Charlie. Apong bubod. Naragsaka. Gaputa nagkalaysan da Charlie ken Milet. Ay, wan apok. Ha ha. Ay, Ken nagbalbaliw matandag iti dadakkel ni Milet. wan. Ang kita ama. Magsinublatan dan. Nga upa ti apo ko na. Wen nga rin, Apong. Ay na. Ito'y gayam ti mission mo ita. Ipaglantipom ti puso da Charlie kun Milet. Ay. Wen, Apong. Kastamot na nagbalbaliw dagiti dadakkel ni Milet. Naanos da ita. Ay na, nagadok isa ka ilid ah. Wen nga rin, Apong. Ala, umay ka. Ipantan ti regalo ta kadakwada. Agyaman kami unay. Apong bubod. Manong Agilos. Agyaman ak iti kinain bagyo kanya. Awan anyaman na, Milet. Sika, Charlie. Ipatag mo ni Milet, ha? Sapay lang ko mata, maaramid mo dayta. Uwan agilos. Aramindak dayta. Ay ayatak ni Milet. Iso nga yung kalaysak. Nasaya at mat. Ato'y ti regalo mi kada kayo. Oh, Ala, naggastos kayo pay. Nagadun titulong yung kanya. Ita, agregalo kayo pay. Dayta regalo mi. Kat sapay lang ko ma. Tasan yung aramatan iti dakes. No di kat pangrugyan nyo. Para iti binangon nyo a pamilya. Charlie, kitaom ti regalo da apong bubod kan Manong Agilos. Kitaom mo. Nagadwa kwarta. Wan. Malagip ko timbagada. Naskan ka nung aramatan ta dayto iti nasayaan. Para iti pamilyata. talpasan ti mission pa apo. Naurnosan ti relasyon da Milet kan Charlie. Awanan ti parikot kadakwada. Wana pong. Ngem addaman ti sumaruno a misyon ta. Anya ngay nga ron. Kat day tamat ti akem ta. Ti tumulong iti pada ta parswa. Hala ah. Nonya man day ta misyon ta. Si dada anak lata sumurot kan ka. Agilos. Bitan kagayem tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigas ang gasat ti Mortalahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipugpog!